Reka dufate pasha mu byukuri yo mu gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo tuze no gutwanzika muri match mu kanya gatoya. Nepo ngira ngo reka duhere uwembere kuri kicungano nibwo bakinaga undi mukino kimwe cya kabiri kirangiza Chelsea n'ikipe ya Leeds United. Ndibuka match ya champion Chelsea numva ratsinzwe na Leeds 3-1 nabyibuka neza kuko iyo game numva yarakozwe nanjye ndi kuza muri kuri kiyo ngiyo ndi hariya muri quartier. Nepo ngira ngo nyuma y'igenda ry'umuvane mwitwa Enzo Marisa kucya kumeze kunya muri mind ari hariya nyereye ko wayice hano kuri gatatu bagiye mu wakaseri urumva nyuma y'igenda rya Mlozini ya mu bisi ishize ekipe gasagarwa n'umuvandimwe McLaren wanayisigaranye nyuma ya igena rya Enzo Maresca agera muri staff y'umuvandimwe ya Mlozini umuvandimwe Carl McFarlane mu byukuri reka mvuge ngo akinaga undi mukino wa mbere nyuma y'igena rya Mlozini mbere yuko tujya no kubyaranze umukino mu buryo bw'insinzi igitego cya Enzo kuri pass ya Pedro Neto umuntu yavuga ko approach y'umukino formation y'umukino guhindura abakinyi bajya mu kibuga mu byukuri niki cyagaragaye mu buryo bw'impinduka zigaragara ko ari ikintu cyabaye ndavuga umutoza agiye cyangwa se arundi mushya ya mutoza Carl McFarlane urebye nyahindutse cyane mu buryo bwa formation wenda mu buryo bw'imikino nibwo yabaye nk'uhinduka n'ubundi bari abamiliere récupérateur babiri Caicedo na Romeo Lavia Enzo amusana ku 10 Pedro Neto na Garnacho ndetse na João Pedro defenseur etamo Tosina Drabio wakinanya na Trevor Sharoba. Chelsea yikenshi yari maze iminsi basha gukipinga clean sheet twagiye tubigarukaho yari maze iminsi Chelsea rwana no kuvuga ngo uri gutsindwa match ariko kanananirwa kwinjiza igitego kuvuga ngo uri match babaga binjijwe ndetse n'ibitego byinshi ari bamaze iminsi babitsindwa yari maze match 14 yinjizwe igitego urumva rero ni equipe ya Lift Defense yagaze nabi ni niyo mpamvu twari twiteze ibigendanye n'impinduka twari tumaze iminsi tubona Wesley Fofana kinana na Trevor Sharoba cyangwa se akazana munda ariko Tosina Drabio ntago twamuherukaga aramugarura ari kumwe na Trevor Sharoba urumva yari yagerageje kureba icyo yakora muri izo mpinduka muri defense Romeo Lavia kubanzamo nabyo ntitwari tubiherutse Yarandere Santos n'ubundi cyangwa bakagarura witwa Enzo gukina na Caicedo Korpama gasubira 10 ariko rero kongera kubona abakinnyi navuga ko ari benshi muri récupération nikikwereka ko nyine ashaka no kuzibira imbere iyo defense akabasha kwashyira urukuta atekereza no gukinisha abakinnyi mu mande bafite iyo speed na pace wenda kugira ngo baze gufasha cyane equipe mu buryo bwo kwihutisha imipira cyari igitekerezo wabonaga Carl McFarlane afite rero ntabwo yatengushywe n'umukino yaje gutsinda umukino igitego kimwe ku busa ariko navuga ko Chelsea bigaragara ko yamadeshe yafitemo Otanaka yabonye uburyo ba Okafor babonye uburyo twabonye akazi gakomeye cyane k'umuzamu Robert Sanchez wabaye mwiza kuri la match mu buryo budasanzwe ikipe ya Chelsea yagerageje amashoti 8 ikipe ya Leeds United igerageza amashoti 10 Chelsea amashoti aganizamu 2 yonyine biracyagaragara ko muri bwa busatirize bw'ikipe ya Chelsea haracyarimo icyuho n'ubundi niyo match na Leeds United nabwo baremyemo buryo buremereye cyane niba amashoti aganizamu 2 gusa Leeds United yagerageje amashoti 3 Chelsea nabonye nizo corner 6 Leeds United ibonenye wabonaga rero kuri uyu mukino hari mukino gisa nk'aro gutenyana ku ma equipe twagiye tunabigarukaho tunakora match wabonaga nyine ama equipe yanga kwirekura cyane cyane ikipe ya Chelsea igashaka gukoresha ama counter attack niyo mpamvu wabonye ko Garnacho ndetse no witwa Pedro Neto umutoza ari cyo gitekerezo yari yagize bitandukanye na cya kintu cyari kimaze iminsi kigaragara cyo kuzana Korpama turabizi ibyo n'umukinnyi wayobora wenda umukino wa equipe yafasha mu buryo bwo gudistribute imipira muri bakinnyi bagenzi basatira ariko nanone ntabwo ari umukinnyi muri cyagiye uvuga ngo uri gukina imipira yihuta ari cyari bugufasha wanaga igitekerezo ari cyo kandi ngiye narabonye ku mutoza Carl McFarlane imipira Enzo yagiye akinisha abakinnyi ba Rashford ba Garnacho twarebonye ko Garnacho abakinnyi basanzwe pe kuko rwose igitekerezo mu mukino Carl McFarlane yari yagize nge naranagikunze kuko rwose witwa Enzo yakinishije imipira ba Pedro Neto yakinishije imipira ba João Pedro hari ahantu bamuhaye umupira ajya mu bintu byo gucenga soka muri boxi
igitego aragihusha ku mupira Enzo yaratanze abana baribukaga Renato imipira nk'itatu witwa Enzo yamuhaga yarangiza akajya no gusa nk'umwigisha uburyo ayikina bigaragara ko mu busatirizi bw'ikipe ya Chelsea nyamwe mu bantu harimo icyuho bigaragara ko kumara match zingana kuri abatinjiza igitego navuga ko rero ikipe ya Leeds United nayo yananiwe guprofita ama occasion ko barayabonye Chelsea banini. Chelsea rero yari imaze iminsi nanone igera ku mafinali y'ibi bikombe ariko kugira ngo bazagitware biragoye kuko buriya wenda reka aka kantu umuntu akagarukeho ekipe ya Chelsea muri rusange mu myaka 7 ishize yabashije kugera ku mukino wa nyuma w'ibikombe bikinirwa imbere mu gihugu cy'Ubwongereza inshuro 6 ngo 2019 bagezeyo kuri Carabao 2020 na 2021 FA Cup bagerayo bongera gusubira kuri finali ya Carabao 2022 icyo gihe mu mwaka na FA Cup bagezeyo baherukaga rero 2024 bagera kuri finali ya Carabao uvuga ngo rero muri izo nshuro 6 nta nimwe bigeze batwaramo igikombe uvuga ngo kugera finali ni kimwe ku ikipe ya Chelsea ariko no kumenya ngo esura twara igikombe ni ikindi bigakurikirwa no kuvuga ngo bagiye gura na Man City haciyeho match zigera muri 13 batayitsinda icyo nacyo ni ikizamini ni ikindi kintu abantu biteze ni ikintu gikomeye ku ikipe ya Chelsea kugera final. Carlo McVarren nawe gutsinda match ariyo ya mbere navuga ko ari ikintu kiza kuri we igisigaye no kureba kumenya ngo ese Chelsea yagira ikiramira nka sezo igatwaramo igikombe ikabasha guhigika Man City kuri final. Ndimo navuga FA Cup final ya 17 kuri Chelsea mu mateka yarokaga kugira ku mukino nyuma y'igikombe 2022 abamaze kugira kuri final nyinshi za FA Cup ni 21 za Arsenal 22 za Manchester United barafesinga Manchester City nayo mu byukuri imaze kumenyera ibi bintu muri rusange. Adela arakoze gusoreza kuri City kuko ni tariki 16 z'ukwezi gutakwa gatanu bagiye kongera gufesinga Pep Guardiola. Reka tureke shampiyona kuko ntago ariyo ngingo turiho ku ngubu diraza kuza mu kanya gato tujya muri FA Cup nyirizina. Carlo McVarren afite kipe kugeza ku musozo w'iyi shampiyona ndetse n'isizo muri rusange nejo bundi ariko ari ikintu byanza bikunze cyo kugira ngo umufana asoze umwaka w'imikino byibuze yishimye cyane cyane ko gutwara FA Cup ufite ticket direct yaki ya Europa League urakoze cyane ndetse no kugira ngo basevinge sezo yabo itaza kuba mbi mu byukuri nyuma yo gutwara igikombe cy'isi cy'abaclub mwaka ushize wenda bashyiraho ni FA mu byukuri kugira ngo bagire umwaka navuga ngo 50 nyine tu mwiza ariko sinamubi muri rusange ariko mu buryo bwa nahereho bwa approach hari approach twabonye ya Enzo Maresca hari approach twabonye ya Carlo McVarren muri cya gihe hagati ya Enzo na Liam Rosinio uze kumfatira Carlo McVarren mu mikino atoje muri iyo misi uze kumfatira game approach formation yakoreshaga mu kibuga uburyo ashaka minsi naravuga mu 3 y'umukino ubifatana no kufatanya kuri iki cyumweru ariko nuza kwifata muri ubwo buryo uze kwibuka ko intare igiye gukira n'indi ntare nabamo ibishyamba bagiye gukina kuko ejo bundi bamutiye 3-0 ndavuga Manchester City muri championnat bagiye kongera abafesingane ikibazo kikaza kubikinga iki finally kugira ngo uwo mwaka bawugire mutagatifu. Carlo McVarren yakora iki imbere ya City za Liverpool ko byaziraniye muri championnat n'amandi makipe akomeye? Ange Postecoglou yarimo asesengura match kuri TNT Sports aravuga ngo Pep Guardiola ngo hari drive agira ngo abandi benshi badafite. Yashaka kuvuga ko nyine hari kintu bafite abandi benshi badafite, hari ubwenge bundi abafite abandi benshi badafite, hari ikintu kimunyuranya n'abandi. Aravuga ati niyo mpamvu rwose nta kabuza kuva ageze mu gihugu cy'Ubwongereza akiniye Wembley inshuro 24 kandi gukinira Wembley mu gihugu cy'Ubwongereza tuzi icyo bisobanuye ni finals y'ibikombe mu myaka 10 hakiniye inshuro 24 Wembley ko byibuze buri mwaka nyine y'umutoza w'amateka ya Wembley hatoreje finali nyinshi mu myaka inishize gusa ahageze inshuro 4 Wembley n'ahantu ahora cyane urumva
bikwereka nyine ubushongore n'ubukaka bwa Pep Guardiola muri ibi bikombe byo ya kabiri maze kuba nkayo urumva bikwereka ubushobozi bwe muri iyi mikino nk'iyi ngiyi yo gukuranwamo imikino nyine iganisha ku bikombe. Ntabwo bikwereka ko Pep Guardiola ntabwo ari umutoza wa marato gusa. Ibi bya shampiyona kuruse ngo murasiganwa imikino 38 hoya na ya mikino aho bisaba imikino 6 ugatwara igikombe burya na Pep nabyo arabizi. Nicyo gisobanuro ko ntago yize ngo agire ibyo asiga inyuma oya. Erega n'umusobanura muri FA cya Carabao tumwibukira no muri Champions League. Imikino ibirenze 10 n'ingahe 12 hafi aho ngaho. So n'umutoza donc azi gutegura ikipe mu nguni zose yaba mu mikino nk'iyo ngiyo yaba no muri marathon muri rusange ko Pep Guardiola akomeza afite nk'ubu afite Carabao Cup 5 afite FA Cup 2 Carabao Cup 5 na FA Cup 2 akagira Community Shield 3 bisobanuye ngo kuri Pep n'umutoza we witeguye finale uko byagenda kose finale arayiteguye nkuko asanzwe yitegura izindi zose. Nepa bigarutseho Chelsea iruka kumutsinda babatwara Champions League mu 2021 nibwo Chelsea iruka gutsinda Man City. Icyo gihe yari igitego cya Kai Havertz Tuchel Thomas. Yes, yari igitego cya Kai Havertz ku ngoma ya Thomas Tuchel nibwo baheruka gutsinda Man City mu marushanwa yose. Vita Premier League gusa mu marushanwa yose. Ubaze icyo gihe Pep Guardiola cyari muri Man City, Chelsea inyuzemo abatoza hafi 8 banyuzemo mu bihe bitandukanye. Twagiye tubigarukaho na mu bihe bitandukanye nabyo. Tuchel yari aragenda, Pochettino, Graham Potter, Enzo Maresca, Liam Rosinia, Callum McFarlane ifite ubungubu ubugira kabiri. Ba Bruno Sartor bagize igihe cyo gusigirwa equipe. Umva ko kuri Man City mu buryo bumwe cyangwa ubundi equipe ye ifite stability. Ari stability ifite wenda yagira ibihe equipe nka Liverpool ikayibana nziza kubera ko bari gukora transition bava mu kiragano kimwe bajya mu kindi bikaba byabawaho. Ariko kuri Callum McFarlane atoje imikino 3 yonyine Chelsea ari nk'umutoza mukuru atsinze match imwe ariyo ya nimugoroba yanganyije indi match yanganya na Man City bantu sinzira babyibuka neza muri shampiyona burya Enzo Maresca kigenda Callum McFarlane yarayisigaranye agira gute anganya na Manchester City atsindwa match imwe yatsinze ibitego 3 nawe yinjizwa ibitego 3 testa rayifite umva. So ni kuri Callum McFarlane ikintu cyonyine mbona ashobora gukora kigatuma Manchester City idatwara treble iri domestique kuko irashoboka. Ukira aho ngaho niba numvise imvugo ufite nawe urakuganisha ushatse kumbwira ko City n'ubundi ntagihindutse yakagombye kugitwara. Nkurikije n'imibare komoje Amerika menshi kwa Pep Guardiola aho ndimo nganisha ariko factor nyinshi hari aho ziryamye ariko hari aho ndimo nganisha ariko ntago bikuraho urimo urashakira inzira yo gutwara igikombe urimo urashakira igisubizo. Njye ndimo nasobanura ingingo zanjye uretse yikuriramo ibye ariko nyine ariko cyumvikana n'iki iyo wasobanuye ibintu byinshi umva gato nepo nari ntarasoza iyo wasobanuye ibintu byinshi umuntu akumva byinshi biri positive byagiye ku rundi ruhande uravuga turi afite amahirwe kandi koko nyine ku rupapuro none se nk'ubwengara afite amahirwe niko bimeze. Hasigara ikindi kintu ndi busorezeho urumva Manchester City ishobora gutwara treble no mwaka birashoboka cyane. Oya birashoboka cyambere cyaragiye Carabao Cup yarayitwaye Premier League ni ya kabiri mu mibare biracyashoboka ko yatwara igikombe cya shampiyona kugira ngo utinyemo kugira ngo byumve yabatwaye domestic treble inshuro ya gatatu kuva ageze mu Bwongereza 2018 na 2019 atwaye Premier League FA na Carabao 2022 2023 atwara ibyo bikombe bitatu byo mu rugo Premier League FA na Carabao. Ubu rero yamaze kwibikaho Carabao Premier League afite amahirwe na FA Cup. Numva ni ibintu asanzwe amenyereye gutwara domestic treble ni ibintu azwi cyane. Kurundi ruhande Chelsea mu kanya bigarutseho imaze ni uburenture 6 iheruka kuri finali ya bino bikombe byo mu Bwongereza ntibikunda yaratsindiwe
ndeba ko inshuro ebyiri za Liverpool harimo na Arsenal kuri FA Cup ya 2020 nizo nshuro za Liverpool cyagiye rwa rubyiruko rwa Liverpool abantu barabyibuka neza cyane rwa kapiteni Virgil arangaje imbere. So Chelsea nayo ariko sagafuka imvuga rimwe muri no rushanwa kigeze kuri finali inshuro zigera kuri 17 uva ko nayo ikunze kuba ihari ku mafinali y'ibi bikombe inshuro 17 nabonye amakipe amaze kugera kuri finali inshuro nyinshi kuyirusha ni Man U inshuro 22 na Arsenal inshuro 21. Chelsea FA Cup imaze gutwara zingahe? Imaze gutwara FA Cup Chelsea FA Cup 8 itsindwa izindi inshuro 8 kuri finali. Kuri Cara McFarlane mu by'ukuri na mukurikiye barimo bamubaza nyuma ya match afite icyizere bamubaje ati mbere na mbere kugera kuri finali uzahura na Pep Guardiola ati urabivuga iki? Yavuze ngo mbere na mbere ntewe icyubahiro no kuba mfite amahirwe yo guhangana n'abantu bari ku rwego nkuru nguru. Ati ntewe icyubahiro no kuba mu ntangiriro za kariyeri yanjye harya yibera mu bato ubundi yiberaga mu bato bari baramuzamuye. Ati ntewe icyubahiro kuba mu ntangiriro za kariyeri yanjye nshobora guhura n'abantu bari ku rwego nk'urwa Pep Guardiola. N'andi magambo hari icyubahiro amugomba. Ikintu rero kiba gisigaye ni kimwe cy'Mbappe. Finali zigira izabyo. Amafinali sinzi wavuze ngo finali ngo ziratwarwa ntizikinwa. Siko bimeze. Finali umuntu agutera kimwe akadefanda minutarangira rwose. Ziratwarwa ntago zikinwa. Niyo mpamvu muri shampiyona bavuga ati ho urakina ukazatwara. Ariko ahangaha uravuga ati hari igihe udakina ugatwara. Aricyo kintu cyo kigusaba kuri iyo match gusa. Najya kureba Chelsea nubwo imaze igihe itsindwa kuri bino bikombe biri domestique byinshi. Ariko nayo igeze kuri finali ebyiri ziheruka mu marushanwa nibura nko muri finali enye ziheruka yari ifite amahirwe yo kuba yageraho. Igeze kuri ebyiri cyangwa reka mfate finali enye kamfate conference mfate igikombe cy'isi cy'amaklebe mfate Champions League naho yari ifite amahirwe yo kuba yagera ariko ntiyahageze mfate Carabao Cup mfate ni FA Cup. Bisane ngo ni ibikombe bitanu at least mu myaka ibiri Chelsea ikinyemo finali ebyiri. Chelsea yatwaye conference nibyo ari igikombe twubaha cyane ariko twabonye Chelsea ishobora gutsinda Paris Saint-Germain ku rupapuro utabisobanura. Finali rwose utasobanura. Nta muntu wabitekerezaga Paris Saint-Germain kubitwa ibitego bitatu irataha irumirwa. Turimo turavuga PSG yakuyemo Bayern Munchen na Real Madrid. Isigarana amavuta ku munwa. Paris Saint-Germain irataha iratsindwa yitwaye Champions League ku mugabane w'Uburayi. Rero kipe ikomeye i Burayi. Kugira ngo bakwereke ko finali zigira ibyayo aho bongeye guhurira. Paris Saint-Germain yabashizemo ikinyuranyo kuri 8 yabatsinze ibitego 8 ushyushye. Cyo kuko rero finali zigira ibindi bintu. Zigira ibindi bintu. Kuri Pep Guardiola abasore be bahora bari motive nawe ubwe kuri finali yaba motive mu buryo bushoboka. Ariko nko ku basore ba Chelsea bazi ko bagize umwaka kuri scandale muri ubu buryo barabizi yuko no kubona itike yo gukina Champions League umwaka utaha ubungubu ntabwo biri mu biganza byabo kandi ibintu byavuye mu biganza byawe bikajya mu biganza by'abandi mahirwe yabaye make noneho akaba ari mu biganza by'abantu barenze 2-3 babisobanuye ngo aho ngaho ibintu biba byakugoye cyane. Harabura imikino itarenze 5 kuri Chelsea muri shampiyona. So bisobanuye ngo nabo ku kababaro bashyize ku bafana ba Chelsea Stamford Bridge uburyo batsinzwe na Arsenal muri Carabao uburyo batsinzwe na Paris Saint-Germain muri Champions League umwaka barimo bagira muri shampiyona abatoza babiri bamaze kugenda kuba bafite amahirwe kuba bishoboka ko batafata umwanya ubajyana muri Champions League at least make the fans happy. Muza kuri finali muvuga ngo nibura iki nicyo kintu cyonyine twakora umufana wa Chelsea yaterwa ishema nacyo. Yego
iyo motivation rero hari igihe muza kuri finali nk'ingi ugasanga abakinnyi uwo munsi mu by'ukuri bagukoreye match utigeze utekereza ko bakora sezo yose, cyane ko Chelsea buriya nubwo itsindwa n'ibiki byose n'amataktike rimwe na rimwe ukabona ni makeya kubera nkariya Murosine we wabonaga ko n'amataktike ari makeya par rapport à Enzo Maresca wagiye wabonaga we harimo ubwenge bwinshi kuri Enzo Maresca wabonaga mu kinira Chelsea harimo ubwenge bwinshi par rapport y'uwagiye, ariko Chelsea buriya ifite abakinnyi bashobora gukora ikinyuranyo kuri match nini. Icyo ngicyo tujye tucyubaha. Kole Palma wagutsindira Paris Saint-Germain ibitego 2, Enzo Fernandez umumediateri wenyine murusha ibitego mu gihugu cy'Ubwongereza mu marushanwa yose ni Morgan Gibbs White ufite ibitego 16, ni mugore yatsindaga igitego cya kangahe cya 13 mu marushanwa yose. Inde Enzo Fernandez tsindaga igitego cya 13 mu marushanwa yose this season, niyo mukinnyi ufite ibitego byinshi. ni ukuvuga umumediateri wenyine murusha ibitego byinshi ukina mu makipe yo muri Premier League mu marushanwa yose ni Gibbs White. Undi ni Enzo, ni umukinnyi ushobora gukora ikinyuranyo. Joao Pedro yakora ikinyuranyo. Moises Caicedo ku munsi ashobora kuza ari muri beast mode akagukasiriza neza ukumirwa. Robert Sanchez ku munsi we mwiza akora save ukumirwa ukagira ni Barthez wagarutse. Tukagira ni Manuel Robert Sanchez ku munsi we mwiza. Reba nk'iyi match yari ariko yibuke ko buriya Robert Sanchez nubwo twamushyiramo kuri game nk'ingi so muzamu wakwizera nkuko akwizera Donnarumma n'urugero. Nabyo wera ngindi ngirimo Adram. Ese birashoboka ko bagira kuri final City ikinganya amanota na Arsenal itegura match ya nyuma shampiyona nabyo yabindi ngingo nabyo kuko Pep ashobora kuvuga ati aho kugira ngo mbare shampiyona mfite match ya nyuma muri weekend ngiye guseda FA wenda harimo goal difference. None se ugira ngo kuri icyo kintu ntagura umukino wa nyuma wa shampiyona nyitware kuri icyo kintu uvuga yanabitekereza icyo kintu uvuga Mbappe Pep arivugiye ngo I always over think atari dengira ibitekerezo byinshi abuko mbigenza abigenje gute byagenda bite icyo kintu uvuga. Iyi Southampton bagiye kwitsinda byo kugira ngo byari byose wabonaga se bataye batyamaje Haaland n'abana baduku byabasabye umunota 82 n'uwa 87 kubera iki yari yahinduye equipe yari yahinduye Shiriki Foden Mana Marmush Tijani Nico na Kovacic Aiti Nuri Matheus Nunes Joe Stones na Aka na James Trafford na gare equipe isanzwe ibanzamo. Yego why not ko kuri iyo match sibyo kucyo uvuga araganagarura equipe dore ko yanayigarura kuko City reka mbwira abantu gahunda zabo kuntu zimeze kuko City final tariki 10 ni tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu kandi champions zasohoka tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu. Nukuvuga tariki nukuvuga icyo gihe azaba asigaranye Bournemouth after Crystal Palace after Aston Villa. Ni match ya Bournemouth ni to be confirmed ko ntago barayipangira tariki ariko biri like izaza nyuma amahirwe menshi ushobora kuza nyuma bivuze ko byanze bikunze Adra abantu babyumve neza bivuze ko Oroseze barakina na Chelsea bivuze ko iyi match ya Brentford amahirwe menshi bazayishyira mu matariki bazayishyira izaza mbere Brentford izahaguma sibyo hagumaho gute zipanze kuri 17 Brentford ni tariki 9 tariki 9 z'ukwa kane barakina na Everton tariki 4 ndimo ndareba Bournemouth ngiye ukuvuga Brentford hareba Bournemouth nibyo bafite Everton tariki 4 nayo bakurikizaho Bournemouth bazayipangira undi munsi tariki 9 batere na Brentford. Nono iyi match yari iteganijwe tariki 17 ya Bournemouth bashobora kwishyira mbere cyangwa bakayishyira nyuma ntabwo bishoboka nyuma impamvu itashoboka ni ingi kuvuga ko ari to be 22 bafite Palace nyuma y'imisi 3 ahubwo ndabona ari 2 kuko 24 zipanze gute si match za City ko bigoye 22 z'ukwa gatanu ibintu bizasubira 24 z'ukwa gatanu ntabwo byashoboka difference y'imisi ntabwo byakunda imisi 2 yonyine kayitira na Aston Villa ntabwo bikunda hano ushobora kuzabihindura kuri Pep ibyo byose. Okay reka turebe ikintu gishobora kuzakora ikinyuranyo naho bazashyira game aho bazashyira game ya Bournemouth kandi bere kuri ya Man City niho bafite neza ndimo ndebera ko namizera to be confirmed ahubwo kuri ndege kuri ya Man City niho bafite neza 24 barakira Aston Villa nono match ziri to be confirmed n'ebyiri
aha match ya Bournemouth ni ya Palace haba ntibarayipangira amatariki yego ariko kucyo nkubwira biri likely ko imwe muri izi ishobora kujya inyuma ya match ya Chelsea na mbere birashoboka imwe muri izi kuko hano nk'iyi match ya Brentford ya tariki 9 finali tariki 16 ntago bashaka uburyo hagati aho bashyiramo akamaci reka mwereke reka ibintu tunabirebe tariki 9 hari match ya Brentford yego bakongera gukina Roseze harimo icyumweru kimwe imatch zajya hagati mu cyumweru bazasha nibyo ndi kuvuga hagati mu cyumweru hagati ya Brentford na match ya Chelsea oya iya Palace izatijyamo hagati ya Brentford na Chelsea Bournemouth imwe muri izo yes hanyuma ya Bournemouth match iri tariki 16 z'ukwa gatanu oya zo indi 24 harimo difference y'imisi ngahe imisi 8 izajyamo hagati nayo uko mbibona hagati mu cyumweru biri likely ko ize 3 ziri inyuma ya Chelsea imwe izaza imbere ya finali izindi ebyiri zisigare niko bimeze inyuma bisobanuye ngaho hantu uko Man City nayo izaba igenda ikina muri ubu buryo Arsenal igenda iguma imbere burya iyo ureba umuntu imbere yawe ugira ubwoba ariko mubwiza ukuri umuntu yaguteye intambwe ugomba kugira ubwoba nk'ubu Man City uzagira ngo ntibigiye ku gitutu kuri no match ya Everton ibigiye ku gitutu none ariko match zirongereye kandi zongereye mu buryo bunakomeye ntabwo Chelsea ari Leeds cyangwa Southampton gukina ubizi yuko tayari wo muhangana igikombe cya champion yamaze kukujya imbere we yamaze kwizera ko yatsinze match ye nawe usigaje match yo gukina inshuti yanjye arye bigushyira ku gitutu niyo mpamvu kuri Chelsea ushobora gufatirana iyo situation Pep Guardiola ari mu rungabangabo rwo kwibaza se ndita kuri championnat ndita kuri FA Cup mu gihe kuri Chelsea ho icyo gihe uko mbibona bazahagera bavuga ati bizaba bizwi yuko Eida Champions League itike barayibuze cyangwa se bashakira muri Europa League nitike Europa League nayo biri mu kaga kuko ubu tuvugana ikipe ifite Europa League na simbona ari Brighton na Bournemouth so afite itike Europa League akanya Brighton Europa si ikipe imwe se ubwindi ni conference Bournemouth ni conference bisobanuye ngo Chelsea ushobora kuzagera muri iyo situation ivuga ati turyamye muri conference cyangwa turyamye muri Europa League ariko at whatever cost ku giciro icyo aricyo cyose FA Cup izaba ari priority urakoze cyane minota ndi kugenda nyireba gato kuko mukanya nje rwose ndabasigira izi studio mamuzi controller gane wa yandirimba ati controller ya Arine Sano urayizi shiramo gake twumva ni muri prime rwose shiramo gake twumva ntabwo nyibuka ubu ariko ndazigihaye ndimo ndavuga witwa Pedro ndetse mu by'ukuri watanze assist kuri uyu mukino agira uruhare mu bitego 6 muri FA Cup y'iyi sezo ndavuga ibitego 4 assist 2 kuri uyu muvandimwe umukinnyi wa Chelsea ugeze kujya uruhare mu bitego byinshi mu sezo ya FA Cup ni William 2016 na 7 urarwa ibitego 7 aracyafite amahirwe yo kuzamura imibare tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu live kuri Magic FM we muri mu gihugu cy'Ubwongereza.